ka Khasi Students Union East Jainti Hills District Unit henin kasngi ka khandai tarik jeliu arhajar arpulai kala lej kendu ya Deputy Commissioner East Jainti Hills District bandawa na ka District Administration ban wengno ya ka BSF camp ka badon Hasonapur bat banbu sa ka weipat ka infiltration check gate Hasurok National Highway 6 hadin kati ka jingkendu kinong yalam ka KSU East Jainti Hills District Unit kila yathu syakilat pathai khubor baka jingdawa ban wengno ya kiteki BSF na Sonapur kade hadin ka jingsha pendik ka baman ka porjong ki pajba ki bayat nakti ka jaka bat ka jingjia ha ka arterik leber arjar arpulai ha ka ba ki BSF da ki uniform ki lej ban kta akti ya weu khna school ha ka shnong huroi kumjuru ka jingrung kerthep ki mender ki bana Bangladesh kumta ka seng ka dawa ban bu sa ka wei ka infiltration check gate hasilenter ka Surok National Highway 6 KSU East Jainti Hills Unit Yuan ban ya kendu ya Deputy Commissioner Jogja District Joni ke East Jainti Hills District ya submit audisi ya ki likely ki memorandum hakne ka jintho memorandum na don katukan itu ki mat jingwa na ka office yang Deputy Commissioner dia kebanukong kada halal ka jingwa ka jongi bat kata ka skill development training center ka ITI branch lali ka vocational center te hagaji ka bat kena ka pon ka banukong ka bani dawa na udisi hi kaladan munta khatway kharap ni kisnan ka district jongi kaluyo ya ka district Bapura matrai borok ngirmau kata ndai rangi phai sa ki ka kam jong ka roi ka par na ki bubun ki liang borok ki infrastructure ga kanam ka district jongi ka dei gawe na ki district barang sadin dia kani kamat ka banungkong ka jinwa ka jongi ya ka skill development training center ka ITI branch dan ka vocational center na try ni tibut borok kata ba kumbalong mentah ini penpau hodisi ba hagajing bat ka skill development training center ini cam ba sibun kisamla jengka district jong kantam ya kisamla pule bala pendap ya kijing pule jingki kadan bakar bat nanta adun kisamla pule ru kiba amla su banteng ya ki jing pule jingki de kajing doang kajungi ya kene ka office building ke Bandung akan ka district ni ulang ka barungkam adu kata-kata na mentah kita bisa melakukan ke basusong kelam jam nomor mutip baka sarkar ki kamla banai kam ya borok di samla kam dan ki samla pulai ki pada penjat ki degree bakarata te nyong ba ga jindon jong kene ka building center jong ka skill development training center kala ada si ban yarap ban ai jikai sibun ki jikai ban ai but mitip ba we ko we samla kidon ki kata kasap katanan ndre kata kalak complete kumbang menure ba bro obru basta mo benu balak tandan bala complete lat kumno lak bangkan kata ne ka jimut balangi yo ai kana ka skill development training center ka building kinoy kai kin aji kai samla pule itu samla ki barat school sitting samla ki bam shu bam ting ke pule jinki kinyo ai ki kai ba phara te nak na ka ji kai kila aro ban seng ni kai kam na jong jinki ba kila ban yin la ke jong kijat ban seng kam te na ai ka example ka nuksa ki ya sibun ki samla pule jinki ki ba persang ban wat kam sumut ko bisa ki semen factory kun karena pemik dolar kita mesti apply ka mongre demi ke jawab kalau dulu ba pindon skill bantrai hai kam technical untuk andre ini don ke sikirman baladagane ka skill ka building center ka don ya kene ka office de kini kisam la pude kinyo e sikai bang laki what kam la shan sti kalau masuk iki ba ontang kita ki lagi cinta ko factory kila bang sen kam lo jong kun ki karna ki bari ki
ya tombal di workshop sipun ke bagi semua kelak banyak jika mereka skill dalam training digital dalam ke Industrial Training Institute ITI ke branch ng ITI di habang ikuli na disi ya kena kapang ng ITI tulong ba ka don kabaki ka office yung isi kalabu ang tiha ka old building yung ka DC office halap na yung ta na yung DC ulang ba tagajing di ba kam pina ban ai ka suggestion jong pi ban jet ya ka kikos kun kita kikos ibang haban yo ang tiha po ITI ke naglen jong yun na kumpure kita yung DC ban saya pasang ban yetir ban yatay kun kikos ban di ban bu ang tiha po ITI kenal kataro yang juni kesan misi dengan senjam ban penting terus supaya ba kila ban ai da suggestion ki dengan di ajin jengki ba kun kita ke post ban de ban bu ang di office ng ka Industrial Training Institute halor ko pat kapang ke bang ya untuk yang BC ketika workshop Center for Transform kata ka workshop Center for Transform kedai kajing de bat ka boarding ke Cambodia pi kat pun balong mentah agak district jongi ke Eastern Tehrisik ni kerdu kajing boarding ya mentang yo iba kajing na pala uslap ni kebur ni tela mat kosokal nama ka katam hang umyam kala sedang bangat na kajing lang tokong kemenang di Henry kajing kelang bat hangne kalong ro umde ta kajing de bat lut shading ni kan baik bana ke pos support madadu menungkong ni ka Eastern Tehrisik kamtam ke snong sai ndong ki produk Cambodia di lada don kena ka workshop Center for Transform kata kalong ba cumut lada ibi transformar isniu lada ibi teri le kitia mesin ke isniu lan don ne kena ka workshop Center po disi jong te omlon kam ban ra chuduk sti po ai boy po tura ban le repairing ye ki isniu bamulu mana tilang don ne kena ka workshop Center kemut ya kita ki mesin ke isniu milang ban repairing te ban marmot ne po isniu te kana mesin por te kena yo lai kita pakai kajing dawa jumi yang si batun kam ban bu kita workshop Center for Transform segawai pat kamat ke bani yo banikan bani ya discuss bat di si mana ta di halor ka jilwa ke jumi ba ke sarkar ke ban pengkarya no mador ya ka ketan bisa kebetulan hau surok ba Elite 6 te kat kum kajing lap jong sen ba kidon arti kitam bisa kawai ke bagi sarap ang te po snong perdi ba karang te makhap put ka snong dona ba ka snong tasa te tebalukong kajing de berkatu ka bisa udah nang tu po snong perdi la ber kemau ba na kalian jong ka snong perdi lu akhirnya ki saus na bergat kita Pandawa polis departemen ban pengkerja te i bagi besok kita don baik hadu uta te kai ke bang kum kasang ni dawa ban pengkerja ni bagi besok ki besong be yang tu akum ke jikit ini bakam long tu ha mo ki border security force hawa border security force kemut ki ban song ke na ki border area border area kaput pat diri bukan Bangladesh tinggi yang ne ba kibu pemban ya kita bisa kang tihadana kibu po snong perdi ke kalong kat no ka jithut ya ki paiba ki bari kawan kamtang itu ki nong song jongga huroi hingga ya dailong lijeri te nila po bunsen yo ya ka jujur ka komplain na ki paiba ki haras no ki pendik ki pentut ki kendang ki kali ki motor ki pek ke ba pikit ke ba pile bapli kidon sekaput ke song ki kidon sekaput ya ban ke di kita de ban sulet kumtu ban haras le ban penstom kumtu makadong kajing shifting tentang ki te kena de na ka dau ni iru ba mah ni kendiat banai ni iba katukan ni ki song kita soy ya ka city ba ila rawan no bisi ban pengkerja ya ki
biasa pada tu apa senang senapa di dia halal kena rimba na kalian jom niru midawa na office jom di senang dapat pengkarya no biasa batin dia bang senang tu dia hari na kalian jom disi ulang ba kat kum ke rules no kat kum ke rules jom ke NHA ke Ministry Home Affairs long ba nau lain kapot 30 kilometer kidang lang bisa pensiun te hoi ni kebura kita dari benswa ke tentang 40 kilometer napo fencing nak kono napo lain kapot apa kilometer ke jinjai te hang ni kuat pada ban reduce ke no ban reduce om ban bu hadu 30 kilometer te gane long kan kata di sino macam kan kata di beba pada wan te kan sekar kan reduce no naga 10 kilometer saka 40 kilometer te halor kene ke bentang naga yang jom dusi om to mau unikan no bat kibor halor bat kibor halor kita no bat ka meci bat sim kya kene ka kan bat beba ni penduk singa te sakawe pat ka mak ke bani kan bat ya kos batu dusi mane kalong ba kasan karwa bandon no ya ke additional anti infiltration certificate ke bandon kap senong senapodi kap senong tangsen napo te kai kejing i kejing syam kejing lap chung kaseng bandon no ya ka infiltration certificate te jika kalau kumne hoi tentang ni ba don akli ki infiltration certificate berapa isian dia ni kowe harta syara bat kowe untara te katkum kejing lap bat jing syam jong ni ni ba kejing dom jong ka ke infiltration certificate hampe harta syara kalau ngeberon kam henre kamla pada bantek lakam ya itu ki ilegal mo ki ke jurung be anjing kar Bangladesh nasional kuliang umkiang bat kuliah ke nama ka don sijingai ka itu season rasra ka don sijingai te ka dona pati ka don kamsenan ka dona umkiang bat kuliah te kata ka itu ke berhasra kamla bantek lakam ni kena ki rum nang te na po snong dona umkiang bat kuliah Tengila mana obat boleh minum kami kena ka sakawi ka infiltrat apa nama pot semua putih le azan semua tongsen belum ba pi home tra ka don gawe tilada kene antara ka don tiyo isi itu ki baru untuk ki Bangladesh ki baru untuk nasional dona umkiang bat kuliah kene ka lemah kidon kisimen plan di kidon kisimen plan hadu sandro tuli kisimen plan kidon ha apa izin tiari kamtang te po thainar po te ka infiltration segit ke badan hom tara kamla bante lakam ya ka jingrung to jeng khar Bangladesh nama ka sini sum tara de la kata gadau la don kam banbu ya kowe ka anti infiltration segit ante hakap chnong sunapurdi ba tong seminar po te halo kena ka makro nang lem jong si ula ka ban kren bat ke bore ka halo ban to ya kena ka cing dawa ka sini